الباب السابع وعشرون دمبغال نوغا يجي إلى بانغال كرياض الصالحين تعظيم كيوتا إنغال إن في مونينغ الحرمات المسلمين تدنغال جيجول بين حرم جيجول بين وبيان بانغينغ الحقوقهم حقي جماء بدين والشفقة عليهم يرمينغول به ورحمتهم يرمينغول به قال الله تعالى ذلك كواددو ومن يعظم كلا مونين دو كلا تدين حرمات الله حرم جي الذين فهو خير له عند ربه وقال تعالى ذلك كواددو ومن يعظم كلا مونين دو شعائر الله ما دي دين الله كان فإنها دم من تقوى القلوب كجاء كل الله كبرند وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى ومن قتل نفسا كلا ورد وونكي بغير نفس قال دا ورغل وونكي غو أو فساد ما حرك بونركين ودي في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كلا ونو سابك بي وونكي وري فكأنما أحيا الناس جميعا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أماك المؤمن للمؤمن قمدين دو ونند قمدين دو كهن بهاني وعدده كالبنياني كوانو مادي يشد بعضه بعضا يوغا يمهن تيدنا يوغا كنده يبريكيري درنده ده يبريكيري كوي هورنده يون وشبك كم بن لا دو بيسندري بين أصحابه حقن لكل مأبدين متفق عليه وأنه يتامى ما قال رسول الله من مر في شيء كلا فئر هون من مساجدنا إمر دي جولير دي أمن دين أو أسواقنا ما مرسيجي أمن دي لوموجي أمن دي ومعه تواهن وندي مكو نبل كويته كون نبل فليمسك هرايو جوجيتو مؤيا أولي يقبض ما يو تم جوجيتو على نسوالها hore juburu muɗum ɗum o jogitoɗa ɓe kaffi newre makko nden an yusiba ahadan fiwata ɗum heɓu goɗɗo go alego fiwata ɗum lurru goɗɗo min almuslimina immorde julɓe heditiɓɓe min ha e muɗum bi shay'in hay e hunde muttafaqun alayh wa an nu'mana yettama e nu'man bun bashir radiyallahu anhum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin misal gomɗi ɓeɓen fi tawadduhim ka yiɗidirgol maɓɓe wa tarahumihim e ka yurmodirgol maɓɓe wa ta'atufihim e ka newodiral maɓɓe masalul jasadi no yewano misal ɓandu ida staka si wullitike min he ɓandu ɗum udwun teral gotal pet saabu musendi tada'a lahu noddodira naygal teral ɗon sa'irul jasadi dendanangal ɓandu hedditindu bisahari saabu ngongre wal humma e musendi muttafaqun alayhi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وماك قبل النبي صلى الله عليه وسلم نلعب ننن الحسن بن علي وعنده تيهن تق مأبه الأقرع ابن حابس أولوي اتيدني فقال الأقرع إن لي أشرة من الولد دارا نومي مدمر بسابه ما قبلت منهم ممي على نننا ديما بأحدا هيئ غور فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب الله دارمو فقال بماك ونهنقول سانسون كومبورتمان ما دون من لا يرحم لا يرحم كلام يرمتاك او يرمتاك كدي hawalego كلام يرمنتا تغورندن الله كدي يرمنتا متفق عليه وانا عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس يمبغو ارنو من الاعراب يوبه كفلاسو بأرنا على رسول الله كان الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بماك أتقبلون صبيانكم أنا يدوننا دفايكو يمونكو يغا فقال نعم نلاد ماكي قالوا بي لكننا كنت من والله بيكو من ولغون ما نقبل من ألا نناد فقال رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم ماكي أو أملك إن كان الله أو أملك أو باتك إن كان الله سلاتك ألا نزع o itti min qulubikum immorde ka ɓerɗe moɗon rahmata yurmende muttafaqun alayh awa onon ɗo awa nanditi si Allah itti yurmende ka nder ɓerɗe mo ko anndingol en ademo fijirta paykum nunno paykum ɓannita paykum hare ko wiyete ko yurmende ala e makko awa وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله من لا يرحم الناس كلام يرمتاك من لا يرحمه الله هر الله قد يرمتاك متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك إذا صلى أحدكم سقط ريمود أن جلن للناس يمببين فليخفف هري رب من جلد له وتو جلن دون ها جماع دارو ها سانسي دي كويد ما يتنغاب سندولا فإن فيهم سبنا ماء الضعيف لودو والسقيم موسى والكبير موضع نيجو وإذا صلى أحدكم سقط ريمود أن جولا لنفسه ورمى كوكان كتو ألا يدون إلا لا فليطول يوجوت للجلد ما شاء نوني ونواويري متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة جومي رادو حاجو إليزان لا وطوطو كدنتو وعن عائشة رضي الله عنها قالت ماكي إن كان سلاتك رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو الأمل بوي إن سكوني كان رسول الله نلاد الله تك لا يدعو الأمل هم ترتتنا وقال وهو تولي كانكو يحبه يبن أن يعمل به وقال تده وترتر de khashyata kulol an ya'mala bihi an-nas fi wa tayyib en kadi faw hore mum inna gollayde fa yufrid alayhim sakko de farle e hore mabbe muttafaq alayh wa anha radiyallahu anha qalat bi makinaha humun nabi nela Allah on hadibe an wisal jokkindirgol korka kan nawasi baraji ala mu rahmatallahu ka yurmingol fa qalu bi innaka allan nela to wasili da jokkindirde menen no hida hadu den tamen jokkindir قال أن لا نماك تون كومبار هورمون إني من لست كهيئتكم مواء ونوود إني من أبيت مدوالو يطعمني ربي جومي أن يمين لهم ويسقيني ويرنا لهم متفون عليه إن كومبو إمن ونكو مريد معناه يجعل في قوة ودت در دولة وهي دولة من أكل وشرب هارande e dole ko ñaamuɗo heɓata kon yari aligoy ɓe heɓay ɗum wa an abi qatadat al-haris bin rabi'i radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu inni min la aqumu miɗo immano ila salati faade julde nde wa uridu mi faandito mi desida an utawila mi juutinayi fiha e nder julde nden kono e nder komi yurata kon fasma minana boka asabi hullandu bobo fata jawwasa ko ɗum woni mi raɓɓindina fi solati e nder julde ande mi raɓɓindino e julde ande ka yurmingol bobon e nene bobon karahiya tan ka añugol an a coɓɗa law mi fiwata mi ɓittinan nene makko rawahul bukhari wan jundubi bun abdillahi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla salata subhi kala juuluɗo julde subaka fawata haray on fi dimmatillahi woni e nder ahadi allah fala yatlubannakumullahu allah subhanahu wa ta'ala on ɗaɓɓitata on min dimmati immorde ahadi makko ndimbi fala yatlubannakumullahu allahu on ɗaɓɓirta on min dimmati e ahadi makko ndimbi shay'in hay e hunde fa innahu koni man yatlubuhu kala ɗaɓɓirɗomo noon min dimmati immorde ahadi makko ndimbi shay'in goɗɗum yudriku haray kanko o heɓay allah kam ɗaɓɓirta on saabu ahadi mum e hunde onon noon kala e mon ɗaɓɓirɗo allah ahadi mum ndin o heɓay ɗum summa yakubbuhu ko ɗum ni refti o hippoya mo ala waji ka hoore makko fi naari jahannama kaniri yite jahannama rawahu muslim wa an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ɓe wi almuslimu julɗo ahul muslim ko musidɗo julɗo normalement ko hani ko la zulimuhu ko duwaka mo toñiɗe wala zulimuhu o yannatamo man kana kala laatiɗo fi hajati akhihi mo nder huntugol haaju musidɗo makko kana Allah fi hajati ko noon kadi Allah duumorto e huntugol haaju makko o man farraja an muslimin kala sendindirɗo e gaa julɗo kurbatan tampere farraja Allahu anhu kanko kadi Allah ittanaymo biha sabu ko ittani oɗa kurbatan tampereji hara noon kanko desa min kurbi yawmil qiyama ko tampereji ɗin ñande dangal wa man satara muslimin kala surruɗo julɗo satarahullah Allah on surraymo yawmal qiyama muttafaqun alayh وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم جلد أخو المسلم كمسلم جلد لا يخونه وجنفتاكم ولا يكذبه وفننتام ولا يخذله وهينتام كل المسلم كلا جلد على المسلم حرام حرم عرضه تدن المكنغل وماله ودم التقوى كل الله ها هنا كدوغي كبر سبي كبرني بحسب امر ينين من الشر امر بونه
an yahqira nde o yawitoto nde o taƴoto akhahul muslim musidɗo makko jul an yahqira nde o hayfinta wi'en nde o dékonata kono ɗum ko ala français an yahqira nde o yawitoto nde o jasinta akhahul muslim musidɗo makko julɗum ɗum yonimo bone rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa anhu yettama e makko kanko toujours Aba Hurayra qala o make qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa taw ngañidir wala tanajashu wa taw jamfondir wala tabaghadu wa taw tekkindira wala tadabaru wa taw huccindir wala yabi ba'dukum wa taw yoga e modon yeewi ala bay ibadun e dow ngeygu yoga wa kunu wa ibadallahi jiyaɓe Allah e howanan nene gotoɓe al muslim akhul muslim julɗo ko musidɗo julɗo la yazlimu o toñatamo ko hani kon wala yahiruhu o jasintamo wala yahduluhu o hoynatamo attaqwa kolol Allah ngol noon ha hunako ɗo o siruɓe sappila so sifade ka ɓernde maɓɓe salasa marwati laabi tati ɓe watti ɗon bihasbi imri in yoni neɗɗo mina charre immorde bone an yahqirande o jasinta akhahu muslim musidɗo makko julɗo kullul muslimi kala julɗo alal muslimi e dow oya julɗo haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslim annajash ko wiyete jamfa an yazida ko nde on tigi ɓeydata fi samani sil'atin e nder cuggu marchandise on yunada alayha ko ɗum woni o ewno e hoori ɗum fi suuqi ka marché wona hawi hella e sifa ɗum e ko nandata ɗum wala ragbata lahu tawa lerɗande noon alanamo haaju makko ala fi shira'iha e sodugol ɗum bal ko woni ko waɗi simo ewno woola coggu ɗum yaɓusido o faandi an yahurrande o jamfoto o gayrahu tanamo fi yoɓen yaw encourage o sooda marchandise on fino marché awa wa hada haramun ɗum ko harmuɗum watta daburu ko ni huccindirangol an yorida anil insan ko nde o ɗurnoto ga e neɗɗo ɗimmojo makko on woyaha jurahu o taƴomo wayjalahu o waɗamo kashey won hunde alladi nden wara a zuhri e wadduburi wonde ko ɗum woni ɓaawo fana on ko ɗum woni e ɓaawo futuro on afwan wayjalahu o waɗamo kashey won hunde alladi nden wara a zuhri wadduburi wonde hakkunde ɓaawo ngon e duburi on andi ɗon neɗɗo no ɗurni ɗon hakkunde ɓaawo ma ngon e ceeci maɗa ɗin ɗon kala ka yiyaɗa rayda hucci ɗon a fewta ɗon par ce que ɗum ɗon no wontiri ɓaawo ma wa Anas radiyallahu anhu anin nabi ko ƴetta annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ummaki la yu'min ahadukum goɗɗo e mo gomɗinta hatta yuhibba li akhihi ha o yiɗana ɗimmojo makko o ma yuhibbu li nafsi konko yiɗani hoore makko muttafaqun alayh wa anhu ƴettama e makko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka wallu musidɗo ma o zaliman foti o tooñu aw mazluman foti o tooña fa qala rajulun gorko go wi ya rasulullah ansurhu mi wallamo ida kana solatike mazluman ko tooñaɗo ara ayta yeetin in kana solatike noon kadi zaliman ko tooñuɗo kayfa ansuru kono noon mi wallirtamo hoore tooñe makko de qala ne la maki tahjuzu ko ya ar ñaaɗanamo aw tamnawhuma haɗamo mina zulmi ittamo e tooñe ɗen fa inna dalika ray ɗum nasruhu ko wallugol mo ngol no rawal Bukhari par ce que a wallimo ha ittimo ka bakkatu wonno heɓade wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki haqqul muslimi haqqe julɗo alal muslimi e dow julɗo ɗimmojo makko khamsun ko piiji joyi ɗiɗo hino waɗɗi goto kala e men nde o jonnitota oya kala mayɗo jonnitali ɗum ɗo kawtal makko ngal e musidal makko ngal haray yo andu ɗo ɓeya hettoyay ɗum ɗo ñande dargal o raddu salami ruttugol salminago sa tawi lan ya salmina wona farilla e hoore ma kono noon si min mi salminima ya jaabitolan ko farilla e hoore ma wa iyadatul maridi e darogol nawnuɗo ɓay noon enen en wonda e goɗɗo o nawna lewru o waalo ka suudu ma ka labtanima lebbi ɗiɗi ha o sella fuɗɗitoɗen mo yi'ude inne e paari mi wayrima on inna e hari no nawni en ala hattade goɗɗo sakko yahen daroyenmo ko honno wattiba'ul janais e ɗowtugol fure mi mana jokkugol ha wattine enen noon boyi e meɗen hino arde hirodire ha gayna wallina mbuuɗi ko wallinta kon andanaɗi mbuuɗi tun woni important ko ɗi important kon nakkañito a ɗo noon joni haray min miɗo hawjumi ɗo kippori ɗo ni wata wonde ha wattine haray hino ko Allah arsikilan ko mi yeehi a perdi ɗon baraje boy
wa ijabati dawa e notagol noddandu si goɗɗo noddima foti ko téléphone o nodduma foti ko hito ngon o noddirma hunduko e hunduko foti o nelane foti ko lettere o waɗi andikari noddima immagol jaabomo ɗum ko hunde haqqe e hoore ma no he ɗon noon ka téléphone ji ɗo mbuy e men no yana ɗon mbuy e men no nodde yi a téléphone on ɓa yi appel on namo o faala notade o acca sona ɗon ha kupa ma o rakkorosa téléphone o ɗum ɗo fof muɗum anduɗo a fukki haqqe makko notomo décrosumo téléphone on notoɗamo sey woni o landike makko a wawata wiyama a wawata si o nelima ko a tawata kadi a faalaka ma o torike makko a mara a haalanamo ko ɗum noon ɓuuri akhi andutu o accuto numéro ji yimɓe boy so mijiti o compose numéro ma e wa tashmitil afisi e ilnutugol iluɗo ɗum noon komo ili wi alhamdulillahi wiyama yarhamukallah mo ili fanki ɓuuɗe jooɗike wolali hunde ma woli kono solitike ananali haray wi'ugol ma yarhamukallah haray ɗum waɗɗakima muttafaqun alayh wa fi riwayatin li muslim haqqul muslim haqqe julɗo alal muslim e dow julɗo wo nokku go sittun ko ɗi jeego on ko joyi on ɓuuri lollude ida laqita sa fotte makko fa sallim alay hiwromo ɗum ɗo wona haqqe ko hiwritagol mo ngol woni haqqe wa ida da kasi o noddima fa ajibu notomo ɗon ko non woni hiɗe fotti wa ida stansaka so ɗaɓɓirima laaɓa reedu fan so alahu laaɓamo wa ida atasha so tawi woni ko ɗum woni o iili famidallah o yetti Allah fa shammithu wiyammo yarhamukallah wa ida marida so nawni kadi fawduhu ndarumo wa ida mata si o maayi fatbaw jokku fure makko on wa nabi umarata albarai bun azib radiyallahu anhu qala amake amarana yamirimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bai'i e bi sabu in piiji jeɗɗi wa nahana o haɗimen kadi an sabu in piiji jeɗɗi amarana o yamirimen bi yadatil maridi ndarugol nawɗo watti bayil janaji e ɗowtugol fure wa tasmitil atish e ilnutugol iluɗo wa ibraro qasam e ɗiggingol mukusam e ɗiggingol wonduɗo ale koy si goɗɗo wondi wi waɗay hunde wallemo ha wondore nde respecto e wa nasril mazlumi wallugol toñaɗo wa ijabata da'i e notagol noddandu si noddama o ifsha salam e sakutugol salminago wa nahana o haɗi men an khawatimi e gayi ɗeɗo kurundaje ko ɗum wiyete bag aw takhattumi wa nahana o haɗi men an khawatim gayi kurundaje aw takhattumin ma ɗum waɗirgol hurundare bi dabi kange wona kurunda on foni ko haɗa kalisi on no sellani gorko njandi no sellani gorko bafata no sellani gorko amma sonna jon kanko kange kalisi fof muɗum kanko no sellani wa an shurbin e yarirgol bil fiddati miran kalise wa anil miyafiril humur ko ɗum woni e fiiɗi ɗo ngeloɗi boɗeji wa anil qasiyi e gay ko wiyete kon qasi wa an lubusil hariri e ɓornagol coñci hariri wal istibrak e ɗum woni e ɓornagol coñci wiyete ɗin istabrak wa dibaji e ɓornagol coñci wiyete ɗin dibaji muttafaqun alayh wa fi riwayatin wa in shadi dallat e yeynutugol ko majji e ka julirde ɗum ɗo fo muɗum fi sabil ula e woni e nder ɗi jeɗɗiran ɗum ɗo fo muɗum himo haɗa al miyasir ko wiyete ɗum biya i musannatin sabu yaw toɓɓaɗo ɗiɗi on qabla alif kadi alif on wa sa'un e saw musallasa tun toɓɓaɗo toɓɓete bada ɓamo waya koni ɗum jam'u masharatin ko jam'u newende ko ɗum wiɗen wa anil mirsaril humur e ngeloɗi newiɗi ɗi e mbabbi newiɗi ɗi ko ɗum wiyete miyasir imana ko newiɗi tawata huma e huntay a yiila a iltay noon no faaliraɗa wa yawa ɗum shay'un ko hunde yuttakhadu jogitetende min haririn immorde harir wa yuhsha hino mooɓe moƴƴine ɓutuman ko wiyete kon coton aw gayruhu ma ko ina ɗum wa yujalu ɗum hino waɗe fissuruji ka suruji
wa kuuril ba'ir e ka hoore mbabbe ɗin e yujlisu alayhi no jooɗe e hoore mum arrakibu no jooɗe hoore yajlisu alayhi no jooɗe e hoore mum arrakibu waɗɗotoɗo wal qasiyu bi fathil qaf wa kasri sin al muhmala al mushaddada wa yakuni ɗum e siyabun ko conki tumsa juɗi no pikke min hariri immorde hariri wa kittanin mukhtalitain wa kittanin mukhtalitain wa inshadu dalla e yeynutugol ko majji ka juulirde ay ko woni ɗum taarifu ha ko andingol fi muɗum wa kittanin mukhtalitain mi faamali firo ngal ɗo inchallahu mi darto e gokkun rengal dambugal men ɗo kadi ko ɗo lanni yiltuɗe rewtuɗen embere ko famina ɗen kun e muɗum wallahu ala wa alam.